Alright, greetings to one and all, to the organizers and all the young minds. I am Nitesh Gurung, also known as Instaman GTK, director, actor, multi-talented guy, handsome, the most followed personality among these two. 1,05,000 followers. I guess didn't half said it. Okay. So today we are here to talk about social media as a career. So for me, career, it's a long journey where you learn skills, where you work, where you earn. That's a career, right? So मैले मेरो लाइफमा career थुप्रो चेन्ज गरेको छु. So before start, I mean like मैले जब काम गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ my ambition was doctor, you know. भाइ के हुने हैन डक्टर. तर मैले क्लास 10 को बाद चाल पाएँ कि डक्टर हुनुको लागि चाहिँ साइन्स चाहिँदो रहेछ नि त. तर मैले लिए साइन्स. मैले साइन्स किन लिए भन्दाखेरि चाहिँ just to impress my peers, my relatives, my parents. And after taking science, I did my graduation in botany. So botany is a study of plants, right? And after my graduation, I learned a lot about botany and एउटा एकदमै दामी छ information मैले के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ photosynthesis is a process where plants make their own food in the presence of sunlight. So I learned that and it didn't help me in any field. Okay? So I was really a guy, you know, who loved to do all the things. I wanted to dance, I wanted to sing, I wanted to sketch, I wanted to edit, I want to do a lot of stuff. Yeah, multi-talented team. Okay, still I am. Then after that, I became a teacher. But because I'm teacher, why is so silent? Silence, awkward silence. Yeah. You know what? Before this, I was a teacher. I used to teach tourism. It's another district in Sikkim. So I was a teacher. I recently left my job and switched my career in content creation. So when you see my life, I have switched many careers, and that's okay. तपाईँलाई के कुरा गर्नु मन छ भने तपाईकोमा के इच्छा छ भने go and try out, you know. Other people used to say that I see your work, it's amazing. दिने भन्ने फेरि कमेन्टमा देख्दाखेरि यो कुरो के गरेको हुन्छ. Once you have made up your mind that I want to continue in social media, then be ready with all the negative comments, negativity and stuff. You have to be ready with that. तपाईले कम्प्लेन गर्न पाउनु हुँदैन कि यसले मलाई यस्तो किन भन्यो त्यसले मलाई यस्तो. जस्ट लाइक इन्सेन्टले भन्नुभयो हामीले थुप्रो हेट कमेन्ट्सहरू पाउँछ, यताउति पाउँछ. भाइ कन्टेन्ट पनि राम्रो हुनुपर्छ नि त. You know, it takes pride that I have a very unique name, Insane. Right? Do you know the meaning of insane? Pagla. But honestly, this guy is mad because he's mad with his creativity, he's mad with his techniques and stuff, right? And Augie. Augie चाहिँ देख्दाखेरि मलाई पनि क्वेसन आयो भाइ चाहिँ कहाँबाट आयो? When I switched my career in social media, then मलाई लाग्यो यो भाइ चाहिँ कहाँबाट आयो भन्ने. अन्त उसलाई साँच्चीमा कराई मतलब उसलाई राई पनि देख्छ क्या. तर ऊ भटाकै चाहिँ होइन, ऊ डरेको कराई हो. अघि मलाई निकै भन्दै थियो नि त है. Okay, coming back to the point. Now social media पनि एउटा करियरै हो है तपाईहरुको लागि. Now see, what you need to understand is social media भन्ने it's not about influencers, it's not about creators. It's much more than this. अहिलेको on demand social media as a career चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ managers. We lack managers. But when we get a call from brands like huge institution and you know कोही बेला तपाईलाई कल पनि आउँछ युके बाट लन्डन बाट कल आउँछ है. अस्ति भर्खर म लन्डन गएको थिएँ नि त, मलाई कल आएको. But sometimes we don't know how to deal with all those people, right?
अघि भनेको जस्तो हुन्छ नि हाम्रो एकदमै हाम्रो युनिक छ क्या अफ्रिकन बिहारी नेपाली है तर इन्सेनले चाहिँ जस्ट टु प्रुभ द्याट हि इज नेपाली हि हेज लर्न अल द स्किल्स यु नो हाउ इन्सेन टक्स लै ला हवस् हुन्छ अब बिहारी यस्तो बिहारी हो जसले गिटार बजाउँछ यार आम्बो यस्तो बिहारी जसले डान्स गर्छ आज उसले केमा जितेको अरे डान्स कम्पिटिसन मारुनी डान्स कम्पिटिसनमा चाहिँ उसले प्राइज जितेको अरे र अघिले चाहिँ भोटे डान्स कम्पिटिसनमा चाहिँ जितेको अरे सो हुन्छ नि दिस गाइ इज रियली क्रिएटिभ म त नेपाली भएर नेपाली मात्रै सबै सिकेँ बट उनीहरू अर्को कम्युनिटीबाट आएर पनि हाम्रो कम्युनिटीमा प्राइजेसहरू जित्दैछ बी केयरफुल दे आर यर कम्पिटिसन्स सो यस कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट अब हाम्रो सोसियल मिडियाको करियरमा इफ यु हेभ टु टक अबाउट सोसियल मिडिया करियर इट्स अ भेरी फास्ट फिल्ड है बट हामी जुन चाहिँ काम गर्छ हाम्रो काममा चाहिँ अहिलेको स्कोप इज भेरी यु नो अन डिमान्ड छ तपाईँहरू जस्तो कि मैले भने आई सी म्यानेजर्स भेरी गुड अप्सन आई डोन्ट ह्याभ एनी स्किल भन्दाखेरि पनि बट स्टिल तपाईँले कन्टेन्ट क्रिएसनलाई चाहिँ सोसियल मिडियालाई चाहिँ एउटा करियर बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईँकोमा इन्फर्मेसन राम्रो छ भने चाहिँ यु क्यान स्प्रेड यर वर्ड्स थ्रु द भिडियोज राइट सो द्याट्स हाउ यु क्यान मेक करियर्स अन सोसियल मिडिया आई गेस द्याट्स इनफ है अझै भन्नु अघिको बारेमा भनिन्छ है सो फर्स्टमा अघिको नाम भन्यो नि मलाई अन्त हामी फर्स्टमा भेट्यौँ वी डिड अ कोलाबोरेसन एन्ड द्याट कोलाबोरेसन वी हिट 2 million views in just 2 hours. Thank you. So I feel in order to make career in social media, collaboration is also very important. First month I was organized video. Yo, dude, I love your videos. Thank you, dog. Nepali is a mother. And what's your real name, by the way? Ogi Chuku Ojogu. What made you come out here? Even, I guess, Vincent was struggling to pronounce his name properly. Ogi Kere? Ogi Kere? That's the best one. Ogi, Chuku. नाम नै दम छ नि त उसको अघि चुकु ओजगु 50 केटीको नाम अघि चुकु ओजगु म भन्दा लम्बु छ अर्को फेरि महेश कुमार राम गुप्ता शर्मा हामी उठिँदा फेरि पनि मै हुन्छु नाममा पनि मै हुन्छु बट आई फिल द्याट्स व्हाट मेक्स अस डिफरेन्ट मैले पनि गर्दिन्छु त Can you please give us a demo of your teaching? Teaching ko demo. Pala ta bole paano nandere ni? Roll number 1. Roll number 2. That's all for today. Very class. Thank you. Well, म चाहिँ अब कस्तो खालको टिचर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ आई वाज अभियसली अब तपाईँ एउटा फेमस पर्सनालिटी छ भने सबैले मन पराइहाल्छ इभन kids they used to love me and मेरो चाहिँ प्रायः कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि see I was a vocational teacher so vocational means vocational is a subject where you learn practically more okay so हाम्रो चाहिँ theory भन्दा बेसी चाहिँ practical sessions हुन्छ Just one question. please Are you really the English teacher of the school? I am